бинандаҳои азиз, бароятон салом арз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи криминалии набз. ҷинояту ҷинояткорӣ аз он зуҳуроти номатлубест, ки баробари доғдор сохтани ҳаёти шахс, рӯзгори наздикону пайвандон ва муносибатҳои оилавиро ноҷур месозад. мутаассифона онҳое ки даст ба амалу кирдори ҷинояткорона мезананд, на ҳамеша паёмади кори худро андеша менамоянд. бо шумо дар студия ман Нилуфари Сарбоз ҳастам. таваҷҷӯҳ намоед ба муҳтавои намоиши барномаи набз. беаҳамиятии ронанда ба аломати роҳ боиси марги як нафар ноболиғ гардид. ҳадафи ҷинояткоронаи боз як нафар нашаҷалоб барбод дода шуд. ба муомилот баровардани пулҳои қалбакӣ дар ҳаҷми махсусан калон. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи набз. муомилоти ғайриқонунии маводҳои нашъадор аз амалу кирдори ба саломатӣ ва ҷамъият хафнок ба ҳисоб рафта, дар баробари ба ҳаёти одамон хатар эҷод намудан, инчунин сабаби амалу кирдорҳои ҷинояткорона мегардад. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт ҳафтаи равон чунин як ҷинояти нашъаҷалобиро дар ҳаҷми зиёд ошкор намуданд. яке аз самтҳои асосии фаъолияти хизматии кормандони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ин пешгирию мусодира намудани маводҳои нашъадор аз гардиши ғайриқонунӣ буда, кормандони мақомоти корҳои дохилӣ бо ин васила дар таъмин ва ҳифзи саломатии омма низ саҳм мегузорад. чунин дарки баланди масъулияти касбии кормандони вазорати корҳои дохилӣ аст, ки аз аввали соли ҷорӣ то ин дам садҳо килограмм маводҳои нашъадор аз гурӯҳҳои нашаҷалоб дарёфту мусодира карда шудааст. аз ҷумла санаи 5 марти соли ҷорӣ ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда, автомошинаи тамғаи Леганзе рақами қайди давлатияш ес 68501 РТ, ки ба шаҳрванд Ҷурраев Раҳим соли таваллудаш 1973 сокини шаҳри Душанбе кӯчаи Ғафуров тааллуқ дорад, ҳамчун гумонбар барои интиқол додани ғайриқонунии маводҳои нашъадор боздошт карда шуд. ҳангоми аз назаргузаронии бордони автомошинаи мазкур зиёда аз 28 килограмм маводи нашъадори нави ҳашиш дарёфту мусодира карда шуд. оиди ҳолати мазкур парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишот дар ин самт идома дорад. дар натиҷаи коркард ва маълумоти оперативии кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон як гурӯҳи нашаҷалобро дастгир намуданд, ки онҳо чанд муддат инҷониб дар ҳудуди вилоят ба фурӯши ғайриқонунӣ воситаҳои нашъадор машғул буданд. инҳо Лутфиалиев Лутфиалӣ соли таваллудаш 1987 шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон, Мирзошарифов Салим, Бердибеков Моёншоҳ ва Ёрибеков Мавҷуд сокини ноҳияи Шуғнон мебошанд, ки ҳангоми боздошт аз бордони автомошинаи тамғаи ВАЗ 2106, ки ба Лутфиалиев Лутфиалӣ тааллуқ дорад, ба миқдори махсусан калон, яъне 13 килограмм маводи нашъадори нави ҳашиш дарёфту мусодира карда шуд. ба ин монанд ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсияи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сокини ноҳияи Ванҷ шаҳрванд Раҳмонов Зулфиқор соли таваллудаш 1959 дастгир карда шуд, ки ҳангоми аз назаргузаронӣ борхалтае дар дасташ буда ба миқдори 9 килограмму 456 грамм маводи нашъадори нави афён дарёфту мусодира карда шуд. инчунин аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон 4 нафар нашаҷалоб дастгир карда шуд. шаҳрвандон Носиралию Фаррух Шакаралиевич сокини шаҳри Хоруғ, Бекмуродов Ахмед Шомродович сокини ноҳияи Шуғнон ва Мирзоев Содиқ сокини ноҳияи Рудакӣ мебошанд, ки ҳангоми ба муомилот баровардани 4 килограмму 575 грамм воситаи нашъадори нави ҳашиш дастгир карда шуданд. сокини 39-солаи ноҳияи Ишкошими вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Гулмиров Алиаҳмад Давлатқадамович дар ҳудуди шаҳри Чикалови вилояти Суғ бо ҷурми нашаҷалобӣ дастгир карда шуд, ки ҳангоми аз назаргузаронии борхалташ аз дохили он 2 килограмму 355 грамм маводи нашъадори афён дарёфт карда шуд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом дар натиҷаи амалиёти фаврӣ шаҳрванд Гулева Азадмо Ашурбековна сокини шаҳри Хоруғро барои интиқоли ғайриқонунӣ воситаи нашъадор дастгир намуданд. ҳангоми кофтгоҳ аз борхалтаи ӯ 1 килограмм маводи нашъадори ҳашиш дарёфту мусодира карда шуд. айни замон ин гурӯҳҳои нашаҷалоб дар ҳабси пешакӣ қарор доранд, нисбаташон корҳои тафтишотӣ идома дорад.
خصومت و بدبینی، مناقشه‌های بی‌معنی و ندانستن قدر و قیمت مناسبت‌های عائله‌داری سرچشمه بی‌مهری و نااتفاقی در میان آدمان گردیده در بعضی حالت‌ها سبب دست زدن به جنایت‌های وزنی می‌گردد. یک نفر ساکن ناحیه سینا همسرش را با 24 ضرب کارد زخمی نموده به هلاکت رسانیده است. رشک بی‌مورد و خصومت و بدبینی نه تنها با برهم خوردن عائله‌های جوان باعث می‌گردد، بعضا مورد به رسانیدن ضرر وزین به سلامتی آنها یا از حیات محروم گردیدن یکی از اعضایان عائله می‌انجامد. نفرانی بی‌اندیشه عائله‌داری را کاری ساده پنداشته و آن خنک نظرانه مناسبت می‌نمایند و اعضایان عائله را مورد شکنجه قرار می‌دهند. چنین مناسبت آنها در اکثر موارد فرجام بد داشته نه تنها به آنها پشیمانی می‌آورد، همچنین در نزد قانون جوابگویی را طلب می‌نماید. شهروند فرقت غنیف سال تولدش 1988 ساکن ناحیه سینای شهر دوشنبه گرچنده سنه 25 فوریه سال روان از همسرش میسوپا و منظوره 32 ساله جدا گردیده باشد هم، ولی شب 28 فوریه سال روان به خانه استقامتی همسرش آمده از حیثیت رشک بی‌مورد و بی‌اساس با او جنجال و مناقشه نموده با کار 24 مرتبه به عضوهای حیاتا مهم همسرش میزند. در نتیجه میسره میسوپا جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسید. خود همان روز از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک ناحیه سینا گروه اپراتیوی سازمان داده شده گمانبر این جنایت فرقت غنیف بازداشت کرده شد. این زمان نسبت شهروند فرقت غنیف پرونده جنایتی باز شده، تفتیشات در این سمت ادامه دارد. با مساعدت 3 نفر نابالغ در حدود ناحیه رودکی و شهر وحدت دو مخفیگاه یارق از جانب کارمندان میلیسیا آشکار کرده شد. وابسته به این از نام وزیر کارهای داخلی نابالغان و پدر و مادران آنها با تحفه‌های خاطروی و رحمتنامه قدردانی کرده شدند. گزارش همکاران ما در این خصوص. واقعا هم باعث خوشنودی است که وقت شهروندان نوابسته از کسب و فعالیت و سن و سالشون با درک مسئولیت در آشکار و پیشگیری کردارهای به جامعه خوفناک جنایت به میلیسیا مساعدت و همکاری می‌نمایند. سنه 6 و 7 مارس سال روان به شعبه وزارت کارهای داخلی یک ناحیه رودکی و شهر وحدت خبر عاید دریافت سلاح وارد گردیده بود. با دسترسی خبر اپراتیوی کارمندان میلیسیا به مکانی که سلاح‌های آتشفشان قرار داشتند حاضر شدند. از آن که باز مقدار زیادی لوازمات جنگی از مخفیگاه دریافت و مصادره کرده شد، خرسندی آورشان است که نفرانی به میلیسیا عاید دریافت سلاح خبر داده نورسان میباشند. اینها محمد عظیم محمد علی سال تولدش 2001 خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 59 ناحیه رودکی و نادروف امیرشاه سیعلیویچ سال تولدش 2005 خواننده صنف پنجم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 77 ناحیه فردوسی ساکنان محله گلبوته ناحیه رودکی میباشند. محمد عظیم و امیرشاه هنگام بازی در اطراف کولی نزد دههشان در داخل آب مشاهده کردند که مانند به سلاح آنجا جایگیر است. نوابسته از خردسالیشان زیرکی و هوشیاری اینها باعث شد که عاید حالت مذکور به شعبه وزارت کارهای داخلی یک ناحیه رودکی خبر دادند که در نتیجه 3 عدد گرانیتمیات از این موضع دریافت و مصادره کرده شد. با این مانند ساکن دهه سیمیگنج شهر وحدت فرزانه قربان خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 شهر وحدت هنگام گلچینی در پشته های اطراف دههشان ناگاه از درون چقوری سلاح آتشفشان را دریافت کرده در حال توسط تلفن به پدرش پلکانی که میلیسیا ابراهیم قربان خبر داده سپس با یاری پدر به قسم نوبداری شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت خبر داده شده است. در حال از حساب کارمندان میلیسیا گروه اپراتیوی تفتیشاتی تأسیس داده شده به موضع مخفیگاه رسیدند. در واقع خبری وارد شده از جانب فرزانه قربان تصدیق خود را یافت. از موضع مذکور نه تنها یک عدد گرانیتمیات یافت گردید بلکه هنگام از نظرگذرانی موضع مذکور به کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت میسر گردید که از داخل چقوری دیگر نمادهای سلاح آتشفشان، گرانیتمیات، تیردان و مقدار زیادی تیرهای گوناگون و دیگر موادهای ترکنده دریافت و مصادره کرده شود. البته چنین همکاری رابطه ضد شهروندان از حیث باوری و اعتماد به پشتیبان خود میلیسیا است. با قدرشناسی از چنین یک دستاورد خوب که به واسطه در آشکار این مخفیگاه ها سهم شهروندان به خصوص نورسان نظررس است، وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال لیتنانت میلیسیا رمضان رحیمزاده برای هوسمندکنی از حساب وزارت کارهای داخلی به محمد عظیم محمد علی، امیرشاه نادرو و فرزانه قربان تحفه ارزشناک نوتبوک توسط مسئولان وزارت کارهای داخلی در حضور کلکتیو آموزگاران و خوانندگان مؤسسه هایی که این فرزندان فعال ملت
ба осоиштагӣ ва пешгирии ҷиноятҳо мусоидат карданд, тақдим намуда, инчунин ба падару модари онҳо барои тарбияи хуб ва интизоми ибратбахш аз номи вазири корҳои дохилӣ бо раҳматнома ва ифтихорномаи вазорати корҳои дохилӣ қадршиносӣ карда шуданд. мавриди зикр аст ки дар дасти шахсони ҷиноятпеша ва махфигоҳҳо нигоҳ доштани силоҳи оташфишон ва дигар лавозимоти ҷангӣ хоҳу нохоҳ ба осоиштагии ҷомеа ва шаҳрвандон таъсири зишт дорад. агар ҳисси масъулият ва ватандӯстии чунин наврасони зирак намебуд, эҳтимол дошт рӯзе шахсони ҷиноятпеша силоҳҳои пинҳоннамудаи худро дар амалӣ кардани мақсадҳои бади худ истифода мекарданд. умед мекунем ки кору амали ин се навраси ватандӯст барои аҳли ҷомеа бахусус ҳамсолони онҳо ҳамчун идеал арзёбӣ шуда сафи чунин шаҳрвандони фаъол дар кишвари мо меафзояд. бо истифода аз фурсати муносиб ба ҳамаи шаҳрвандон эҳтиромона муроҷиат менамоем ки ҳама гуна ҳамкорӣ ва робитаи зичи шумо бо милитсия ҷиҳати пешгирию ошкор кардани амалҳои ҷинояткорона бо тӯҳфаҳои пулию молӣ қадр карда мешавад. ашхоси фиребгару қалоб андеша намекунанд ки ҳар амалу кирдори хилофи қонун пӯшида намемонад. дер ё зуд ҷиноят ошкор ва шахсони ба он даст дошта ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 3 нафар сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуру барои ба муомилот баровардани $9600 қалбакии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дастгир карда шуданд. кормандони мақомоти милитсия дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳолати ҷиноӣ марбут ба пул ва коғазҳои қиматноки қалбакиро ошкор сохтанд. пулҳои сохтакоришуда воҳиди пулии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буда дар тайёр кардан ва ба муомилот баровардани он 3 нафар сокини ҷамоати деҳоти Овчиқалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гумонбар дониста мешаванд. ҳангоми амалӣ кардани ахбороти оперативӣ муайян карда шудааст ки шаҳрвандон Бобоҷонов Азимҷон Раҳимҷонович, соли таваллудаш 1974, Ашрапов Ҷамшед Назирҷонович, соли таваллудаш 1989 ва Ҳайдаров Маҳмудҷон Маҳкамович, соли таваллудаш 1980 дар ҳудуди ҷамоати Овчиқалачаи ноҳия кӯшиши ба муомилот баровардани маблағҳои қалбакиро карда, ба як нафар шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон 96 адад купюраҳои $100 сунъиро дода 30 тонна нурии минералӣ гирифтанд. волейбол гирифтам, уни омдим Қирғизомда ҷанҷол кард, ин пул фарши гуфта. фаҳмидим сони ин фаршиги нутунай гуфта. ҷанги ҷанҷол шуда. коргар милитсия оварда инҷа мӯй маҳкам. пул нишон дод ки пул фаршиви. ино гарданаш бинеги вая гуфт ки ҳоли ҳамуҷо худо мо ҳал кунем. пули фаршифта гарондагир боло бор каред. мо обратно бром даравим гум не гуфт. дар аввал ҷабрида ҳаракатҳои ҷиноии гумонбаршавандаҳоро пай намебарад. баъди воқиф шудан бо мусоидати кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, маҳсулоти ба дасти гумонбаршавандаҳо афтода ба соҳибаш бозпас гардонида шуд. пулҳои мусодирагардида $9600, ҳама купюраҳои $100 буда бе риояи талаботи технологӣ тайёр гардида сунъӣ мебошанд. кормандони мақомоти корҳои дохилӣ бо ошкор намудани гардиши пулҳои қалбакӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ манфиатҳои иқтисодии давлат ва ҳам шаҳрвандонро ҳифз карданд. аз рӯи ин ҳодиса бо моддаи 281 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноӣ оғоз гардида 3 нафар гумонбаршаванда дар ҳабси пешакӣ қарор доранд.